Assalamu alaikum kadirman körermanlar. Manas TV kanalında Din jana Жашоо программасы менен жүз көрүшүп жатабыз. Бүгүнкү алпарачылык жана котормочулук кызматта Уланбек Кылмырза уулу кутмандуу күнүңүздөр менен. Ардактуу көрерmanдар, биз Din jana Жашоо программасында бүгүн ар бир иштин, ар бир жакшы иштин башы бул бисмилла деген темада кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн бизге Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетинин ислам тааны бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле теология илиминин доктору профессор Бекир Татыл агайыбыз келди. Бекир Татыл агай, хожам, хош келипсиз. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Кандайсыз, иштериңиз жакшы агай? Sağ olun. Агай, айтсаңыз, бизде ушул бисмилланын жашоосу чындап эле орду аябай чоң. Биздин бир мусулмандын жашоосунда ар бир ишти бисмилла деп баштайбыз. Бирок биздин баарыбыз эле ошол бисмилданын маани маңызын биле берүүдө баарыбыз эле биле бербейбиз да. Ошол сиз бисмилла деген эмне, ошодон аныктамасынан, лексикалык маанисинен баштап айтып берсеңиз агай. Teşekkür ediyorum. Bu fırsatı veren Manas TV'ye teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bismillah diyerek biz de sözümüze başlayalım. Bismillah ne demek? Bismillah aslında veya besmele bir kısaltma. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile demiş oluyoruz. Bunun bir kısaltması. Ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diyoruz ve orada bırakıyoruz aslında. Fiil yok ortada. Hangi işi yapıyorsak aslında onu kastetmiş oluyoruz. Mesela yemek yemeye başlarken besmele çekiyorsak Allah'ın adı ile yemeye başlıyorum demiş oluyoruz. Konuşmaya başlarken Bismillah diyerek başlamışsak Allah'ın ismiyle bu konuşmaya başlıyorum. Herhangi bir işe, derse başlarken, yatağa yattığımız zaman, başımızı yere, yastığa koyduğumuz zaman, besmele çektiğimiz zaman Allah'ın ismiyle yatıyorum, uyuyorum, dersime başlıyorum demiş oluyoruz. Yani bir anlamda Bismillah demekle biz Allah'ı hatırlamış oluyoruz. Onun ismiyle, onun yardımıyla, onun izniyle ve onun bize verdiği güç ve kuvvet ile bu işe başlıyoruz demiş oluyoruz. Allah'ı yardımımıza çağırmış oluyoruz. Bir anlamda bunu kastetmiş oluyoruz diyebiliriz. Demek agayga da суроону berdim. Agay, Bismillah degen negizi söz, bul Bismillah degen Bismillahirrahmanirrahim degenden kıskартылып айтылганы. Маанisi Rahman жана Rahim болгон Алла Тааланын ысмы менен баштайм. Же болбосо мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын депчи. Бирок бул жерде дагы ошол араб тилинин грамматикасынын негизинде Bismillahirrahmanirrahim дегенде жөн эле бир Алла Тааланын аты менен баштаймын деп атат. Бирок ошол жерде бир кыймыл аракет этиштин же болсо бир иштин атын айт элек. Бирок биз ошол ар бир жашообузда, ар бир кыла турган ишибизде сөзсүз Bismillahirrahmanirrahim же Bismillah деп баштап атабыз. Демек, ошол кылган ишимди баштап атам деген маанисин берет. Жана ошондой эле жөнөкөй эле бүгүн күнүмдүк турмушубуздагы жеп ичип атканда, түнү менен уйкуга кетип атканда да Bismillah деп баштаганыбызда дагы, демек мен тамак ичип жатканда Алла Тааланын аты менен тамак ичип баштадым. Же болбосо сабакта деле, мисалы сабакты деле Bismillah деп баштайбыз. Демек, сабакты дагы Алла Тааланын аты менен баштадым деген маанилер берет. Бул деген мааниси бул ар бир кылган ишибизде, жакшы ишибизде, жумуш болобу, иш болобу, сабак болобу, башка нерселерде Алла Таалага таянып, Алла Тааланын уруксаты менен, анын ыраазычылыгы менен ошол ишке баштап жатканымды билдирген болот. Dagı kanday manileri var dagı? Besmele çok geniş bir manaya sahip. Tabii ki Hazreti Peygamber'in hayatında çok geniş yer ettiğini görüyoruz. Peygamber Aleyhisselam besmele ile başlanmayan her iş ebterdir diyor. Ebter demek yani bereketsizdir. Onda bereket yoktur, sonu kesiktir, hayırsızdır anlamında söylüyor. Yani besmele ile Allah'ın adıyla başlanmayan her işin bereketsiz olacağını bize hatırlatıyor. Besmele'nin gerçekten İslam dininde sembolik anlamda çok derin, tarihi derinliği olan bir alanı söz konusu. Hazreti Peygamber'den bunu öğrendiğimiz için biz de hayatımızın her safhasında Besmele'yi sık sık kullanmaya gayret ederiz. Eve girerken kapıyı
Açarken Bismillah deyip kapıyı açarız. Evden çıktığımızda kapıyı kilitlerken yine Bismillah deyip, kısaca Bismillah deyip kapıyı kilitleriz. Allah'ın adını anmış oluruz. Yemek yaparken, yemeği ocağa koyarken, o yemek malzemelerini doğrarken, mesela soğanı doğrarken, yemeği yapmaya başlarken Bismillah deyip adeta o yemeğin bereketlenmesi için dua etmiş oluruz. Başımızı yastığa koyduğumuz zaman az önce söylediğim gibi Bismillah deyip koyarız. Kendimiz yemeye başlarken de Bismillah deriz. Peygamber Aleyhisselam bunu öğretirken Semmillâhe diye söylemiştir. Semmillâhe ve kül bi yeminike ve kül mimma yelike. Allah'ın ismiyle başla yemeye. Çocuğa ders verirken, ona öğretirken, eğitirken diyelim böyle söylemiştir. Allah'ın ismiyle başla, sağ elinle ve önünden ye diye öğütlemiştir Peygamber Aleyhisselam. Aslında biz orada besmele çekerken, Bismillah derken bunca nimeti bizlere bahşeden Yüce Allah'ı hatırlamış oluyoruz. Ve düşünüyoruz ki aslında düşünmemiz gerekir tabii ki. Ya Rabbi sen bunca nimeti bize vermemiş olsaydın biz aç kalırdık. Karnımızı doyuramazdık. Bu nimetlerin sayesinde, senin sayende, senin izninle biz bu rızıkları toplayabildik, yemek olarak hazırlayabildik, yemeye başlıyoruz. Yemeye başlarken besmele çekiyoruz. Unuttuk diyelim, yemeğin ortasında aklımıza geldi. Yine besmele çekebiliriz. Allah'ı hatırlamanın bir zamanı, süresi yok. Yemeğin ortasında aklımıza gelmediyse, ne zaman aklımıza gelirse Allah'ın adını anarak adeta şükretmiş oluyoruz, teşekkür etmiş oluyoruz, hamd etmiş oluyoruz. Yani besmelenin bu anlamda Allah'ı hatırlamak anlamında, ona hamd etme, şükretme anlamında bir teşekkür anlamı da var. Başka örnekler de vereyim ama isterseniz siz biraz çevirebilirsiniz. Ova ошол Bismillah'nın da bizim İslam tarihimizde, İslam madaniyatındагы ordu аябай чоң, жана тарыхы da tereң. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзүнүн хадистеринин биринде бисмиллахсыз башталган бир иш аптар деп айтылат. Бул деген берекетсиз, ийгиликсиз деген маанисинде Пайгамбарыбыз дагы өзүнүн жашоосунда бисмиллахны көп ар бир ишин бисмилла менен айткандыгын көп айтканын билебиз. Өзүбүздүн жашообузга келгенде деле мисалы биз жумуштан же сабактан үйгө барарда үйдүн ачкыч менен ачып атканда дагы бисмилла деп ачабыз, жана босогон аттап жатканда дагы биз бисмилла деп кирип баштайбыз. Жана ошондой эле үйдө болсун, башка жерде болсун, тамак кылып бышырып жатканда казанды койдук. Казанды коюп жатканда дагы ал жактагы ар бир пияз болсун, башка ошол тамакка керектелүүчү азыктарды дагы салып жатканда биз сөзсүз бисмилланы айтып баштайбыз. Жана ошондой эле тамак бышып биздин дасторконго келгенден кийин баардыгыбыз үй бүлөбүз менен ошол тамакты баштап жатканда да биз бисмилланы айтабыз. Анын аягында дагы бисмилла деп айтабыз. Бул жерде өзгөчө бир көңүл бура турган нерсе, пайгамбарыбыз дагы өзүнүн баягы үйрөтүүчү өзгөчөлүгү менен ошол жаш балдарга мынтип үйрөткөн. Пайгамбарыбыз дагы тамак жээрдин алдында сөзсүз бисмилла деп баштагыла. Андан кийин өзүңөрдүн алдыңардан жегиле тамактарды дагы. Анан ошол берген ниматтарды, ошол тамактарды берген Алла Таалага ар дайым шүгүр айтып, рахмат айткыла депчи. Анан биз бул жерде өзгөчө баса белгилеген нерсе бул Алла Тааланын бисмилланын жогоруда да айткандай Алла Тааланы эстөө, зикир кылуу жана ошондой эле Алла Таалага ушул берген нематтарына, берген ушундай мүмкүнчүлүктөрүнө бир рахмат айтуу, ыраазычылык айтуу дагы маанилери бар. Dağ bul manilerini özellikle uyku anı benim çok dikkatimi çekiyor. Peygamber Aleyhisselam da bunu aktif bir şekilde öğretmiş. Başımızı yastığa koyduğumuz zaman Bismillah deyip başımızı koyuyoruz. Adeta ölüme yatarmış gibi. Çünkü bir manada uyku ölümün kardeşi de derler. Yani sanki ruhumuz çekilmiş gibi oluruz uyuduğumuz zaman ve elimizde bir garanti yoktur. Hem uyuyabilmek büyük bir nimettir, hem de uykudan kalkabilmek
büyük bir nimettir. Allah izin vermese, Allah müsaade etmese bizim hiçbir gücümüz yoktur. Allah'ın iradesi karşısında aslında ne kadar aciz olduğumuzu anlarız. Bu yüzden Peygamber aleyhisselam da başını yastığa koyduğu zaman, uyumak istediği zaman Allahümme bismike ahya ve bismike emutu. Ya Rabbi senin isminle ölüyorum ve senin isminle diriliyorum. Yani gözlerimi yumup yastığa koyduğum zaman da bir nevi ölmüş gibi başımı koyuyorum. Bu senin isminle, izninle oluyor. Yeniden uyandığım, kalktığım zaman da bu yine senin isminle. Bismike ahya ve bismike emutu. Ve uyandığı zaman da Hazreti Peygamber hamd edermiş. Allah'a teşekkür anlamında. Elhamdülillahillezî ahyana ba'dema ematena ve ileyhin nüşur. Bizi öldükten sonra bizi dirilten Allah'a sonsuz hamd olsun, şükürler olsun. Bu uykudan uyanmayı ölümden kalkışa benzetiyor. Ve ileyhin nüşur, yine Allah'ın huzurunda biz dirileceğiz. Yine onun huzurunda toplanacağız. Bu hamd edilecek, teşekkür edilecek bir şey gerçekten. Yani uyuyamamak da var. Uyumak da büyük bir nimettir. Bunun için teşekkür etmek, Allah'ın ismiyle yatağa uzanmak da çok güzel bir şeydir. Aynı şekilde kalkmak da teşekkür edilecek, Allah'a hamd edilecek, Allah'ın hatırlanacağı bir şey. Bunun için biz de hem yatarken hem kalkarken Bismillah deyip, Allah'tan güç ve kuvvet isteyip onun yardımını talep etmemiz çok münasip, çok uygun bir şey. Kula yakışan bir davranış. Biz oşol Bismillah manilin ulantıp jatıp, men özgöçö özüm dagı bul oşol uykuga keтерде жана uykudan ойгонгонубузда да Bismillah'ны айтууну men özgöçö tasirlенип башкача экендигин özümдүн да жашоомдо сезем. Анткени biz Peygamberimiz misal uykunu dagı mынтип дагы айтылат эмес, uyku bir ölümdün bir tugаны же окшошу деп. Чындап эле адам uykuga кетерде бул bir ölüm сыяктуу bir сезет өзүн дагы. Анан ошол учурда дагы Peygamberimiz дагы дуа айткан, анда дагы бисмилла да. Бисмилла, Аллахумма бисмилла ахя вел амут. Allahümme bismike ahya ve bismike amut. O Allah Taalam, men senin atың менен уктап жатам, жана сенин атың менен ойгоном деп. Жана ошол менен тирилесиң депчи. Анан уйкудан тургандан кийин дагы Пайгамбарыбыз дагы ушундай эле бисмилла деген мааниде дуа кылган. Себеби чындап эле ол жакта ойгоно албашың да мүмкүн эле, бирок ошол мени ушул бир кандай жогоруда айтып өткөндөй bir ölümdün bir tugаны же ölümdün окшошуна мени кайрадан ойготтуң, тирилтиң, сага чексиз мактоо жана шүгүрлөр болсун депчи. Жана ушундай эле абалда ушинтип мени ойготкондой дагы мен акыретте дагы мен ушун чогуу биргеликте тирилт деген дагы маанисинде айткандыгын айтылат. Демек бул жактан дагы карай турган болсок, Бисмилланын дагы өзүбүздүн жашообузда, күнүмдүк турмушта орду чоң, жана ошондой эле ошол эми адамдын күндүк аткарган иштери, бирок ошол иштерге дагы зикирди кошуп, Алла Тааланы эстөөнү кошуп, биз буну айтканыбыз өзүбүзгө дагы аябай пайдалуу болоорун айтсак болот. Cenaze meselesi de mesela Peygamber Aleyhisselam herhangi bir sahabi, bir dostu, bir yakını vefat ettiği zaman onu mezara koyarken de besmele ile koymuştur. Hayatı sona ermiş, bitmiş. O cenazeyi kabre koyarken de Bismillah ve ala milleti Resulillah diyerek koyarmış. Yani hem Allah'ı anıyor Bismillah diyerek ve ala milleti Resulillah derken de o cenazeye bir nevi şahitlik yapıyor. Yani bu dostumuzun, bu kardeşimizin Resulullah'ın dini, ahlakı üzere olduğuna da şahitlik ediyorum der, besmele ile koyarmış. Kurban çok önemli. Tabii onu mutlaka hatırlamamız lazım. Kurban keserken besmele çekmek çok önemli, kritik bir öneme sahip. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de malumunuz olduğu üzere وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ buyuruyor Yüce Allah. Allah'ın adının anılmadığı hayvanların, kesilmiş hayvanların etlerini yemeyiniz buyuruyor. Bu çok kritik bir şey. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam da
kurbanını kesmeden önce mutlaka Bismillahi Allahu Ekber diyerek adını anarak, Allah'ın adını anarak kurbanını kesermiş. Bu yüzden ve innehu lefisk ayeti öyle devam ediyor. Çünkü eğer Allah'ın adı anılmadan bir hayvan ölmüşse onun eti yenilmez çünkü o pistir. Murdardır bizim tabirimizle. Onun etinin yenilmemesi lazım. Biz de buradan dersler çıkararak kendimize hem kurbanımızı ister kendimiz keselim, ister birilerine vekaleten kestirelim. Mutlaka besmele kesilmiş, söylenmiş olmasına dikkat etmemiz lazım. Adının anılması gerekir. Alışveriş yaparken de öyle aslında. Yediğimiz soframıza gelen et türü, tavuk türü her ne olursa olsun besmele ile kesilmiş olarak soframıza gelmiş olduğundan emin olmamız lazım. Öyle yerlerden alışveriş yapmamız lazım. Güvendiğimiz yerlerden gerçekten bu hayvan kesilirken Allah'ın adı anıldı mı, anılmadı mı bunu da takip etmemiz lazım. Bu yüzden kurban keserken özellikle Allah'ın adının anılması son derece önemli. Bunun olmaması durumunda o hayvanın etinin yenilmeyeceğini Hazreti Peygamber bize öğretmiştir. Жана ошондой эле биздин пайгамбарыбыз өзүнүн өрнөктүү үлгүлүү өмүр жолунда дагы бисмилланын башка тармактарында да колдонгонун көрөбүз. Өзгөчө бул жаназа. Мындайча айтканда ошол өлүктү, ошол табытты кабырга мүрзөгө коердо дагы пайгамбарыбыз ошого бир бисмилла деп айткан. Бул жерде дагы ошол өлгөн адамдын бул дүйнөдөгү жашоосуна, анын мусулман экендигине, жакшы адам экендигине да бир пайгамбарыбыз күбөлүк катары бергендигин да көрсөк болот. Бул дагы ал үчүн ошол табыттын ээлери үчүн дагы өзгөчө бир абал. Анткени ал айтып атпайбы, бул бисмилла деп койдук, жана кийин кыяматта дагы ошол пайгамбарыбыздын дининде, ишенимде кайра тирил деген дагы бир дуаны окуп атат да. Жана ошондой эле биздин бул курманчылык чалып атканда дагы бисмилланын орду чоң. Анткени биз Кур'ан-ы Каримде дагы айтат, Алла Тааланын ошол эттерди же муздап жатканда сөз Алла Тааланын аты менен баштагыла, болбосо бул бир фиск деп коет, жаман нерсе же адал нерсе болуп эсептелбейт. Ошол курманчылык чалып атканда дагы сөзсүз биз бисмилланы айтып курманчылык чалабыз да. Бул менен биргеликте өзгөчө биз бул нерсени айтпай кетпесем болбойт. Деги эле курманчылыкта эле эмес, бир гана жөнөкөй учурда деле биз ошол желе турган малдарды муздап жатканда, аны союп жатканда да сөзсүз бисмилла деп союп баштайбыз. Анткени бул биздин ишенимде ошол эле Кур'анда жогорудагы айтып өттү. Биздин ишенимде эгерде бисмилла жок, союлган болсо, анда ал бир өлүмтүк, майта деп коет. Бизде да өлүмтүк же болбосо тарп деп дагы коет. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз бисмилла менен адалдап гана биз аны союп жешибиз керек. Ошол эле курманчылыгыбыз болсун же башка учурларда союп жеген ошол этти дагы дасторконго алып келгенде дагы бисмилла деп баштайбыз. Мисалы, ар кандай ашканаларда да тамактан болсун, башка жерлерде болсун, мисалы, соода саттык кылып атканда дагы биз сөзсүз бисмилланы колдонуп айтсак болот да. Ардактуу көрүүчүлөр, биз ошо дин жана жашоо деген берүүнү көрүп жатасыздар. Бүгүн биз ошол берүүбүздө бисмилланын орду боюнча кеп кылып жатабыз. Бизге теология факультетинден профессор доктор Бекир Татлагай бизге сухбат кылып, маяк кылып суроолорубузга жооп берип жатат. Агай, дагы айтсаңыз, ушул бисмилланын сиз жогоруда пайгамбарыбыздын жашоосунан баштап келди. Анын күнүмдүк турмушу, жаназа болсун, курманчылык болсун, дагы кандай ошол пайгамбарыбыздын жашоосунда кандай дагы ушундай үлгүлөр, örnekleri бар эле? O kadar yaygındır ki bir örnek daha mesela Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'a davet mektuplarını biz biliyoruz. Yani çevre ülkelere, o zamanın büyük devletleri olan Doğu Roma, bizim sonradan Bizans dediğimiz, Sasani İmparatorluğu, İran diye günümüzde bildiğimiz, Habeşistan, Mısır, Yemen, Bahreyn her yere Peygamber Aleyhisselam İslam'a davet mektupları göndermiş ve bu mektuplarına da Bismillah diyerek, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek başlamış.
tıpkı onun selefi olan peygamberler gibi. Mesela Süleyman Aleyhisselam gibi. Süleyman Aleyhisselam'dan da Kur'an-ı Kerim bahsediyor. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Belkıs'a yazdığı yine mektupta Süleyman Aleyhisselam'ın bu ifadeyi kullandığından bizzat Kur'an bahsediyor. Bu mektup Süleyman'dan yazılmış bir mektuptur ve innehu bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Nuh Aleyhisselam da aynı şekilde. Nuh Aleyhisselam'ı biz Nuh tufanından biliyoruz. Nuh Aleyhisselam büyük bir gemi yapmıştır ve insanların, hayvanların oraya binmesini sağlamıştır. O gemiyi hareket ettirirken de Bismillahi mecraha ve mursaha, bu gemiye bininiz dedikten sonra bunu hatırlatıyor, söylüyor. Bu geminin yüzmesi, hareket etmesi de Allah'ın ismiyledir. Durması, bir yerde demir atması, konaklaması da Allah'ın izniyledir. Yani her şey Allah'ın ismiyledir. Allah'ın izniyledir. Onun sayesinde, onun yardımıyla biz bunu yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Kendimizde bir şey yoktur. Bu Allah'ın tamamen bize yardımı sayesindedir demiş oluyor. Bu anlamda hayatımızın bütün güzel ve meşru işlerinde Besmele'yi mutlaka kendimize şiar edinmemiz, örnek edinmemiz, dilimizden düşürmememiz gerekir. Meşru işlerinde diyorum çünkü insan olma hasebiyle tabii hata edebiliyoruz insan olmamız yönüyle. Günah işlerken, herhangi bir haram işlenirken Besmele'nin çekilmeyeceğini de alimlerimiz hatırlatıyorlar. Çünkü günah işlemek bir manada Allah'a isyandır. Bir haram işlenirken Besmele'nin çekilmemesi uygun olur. Çünkü o isyana, o başkaldırıya, Allah'a isyana Allah'ın adının karıştırılmaması gerekir. Bu yüzden güzel işlerde, her meşru işte Besmele çekerek mutlaka işlerimize başlamak gerekir, onu sürdürmek gerekir. Bunu hayatımızda şiar edindiğimiz zaman Allah'ın bereketini, yardımını istemiş oluyoruz, davet etmiş oluyoruz. Yani bir anlamda dua etmiş oluyoruz. Hazreti Peygamber bunu sıklıkla bize öğretmiştir. Süleyman Çelebi'yi örnek vereceğim. İsterseniz onunla bitirelim ama siz bir çevirin. Ооба, ошондой эле пайгамбарыбыздын башка бир өзүнүн исламга чакырып, исламга үндөп жаткан, даават кылып жатканда дагы о бисмилланы колдонгонун биз көрөбүз. Анткени ошол пайгамбарыбыз ал убакта эми Византия деп айтылат эле, чыгыш Рим империясы, ошондой эле Иран, Сасанилердин мамлекет башчысына кат жолдоп жатканда ошол чөлкөмдөгү Йеменге, Мисирге, жана биздин азыркы Эфиопия деп атаган Хабашистанга дагы ошонун башчыларына исламга чакырып бир кат жолдоп жатканда дагы ошол каттын астына Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазгандыгын көрсөк болот да. Анан биз ошондой эле бизге Куран айтып берип атат, пайгамбарыбыз дагы ошол жерде колдонуп атат. Анан пайгамбарыбыздан мурунку пайгамбарлар дагы буну бисмилданы көп колдонгондугун, жашоосунда алып келгенин көрсөк болот. Мисалы, ошол эле Сулайман пайгамбардын дагы, Сулайман алейхиссаламдын дагы керек болсо Куранда айтылат го, иннаху бисмиллахир-рахманир-рахим депчи. Ошол ишти тиги Белхиска жолдоп жатканда бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтып анан жолдогонун да көрсөк болобуз. Жана ошондой эле биз Нух пайгамбарда дагы муну биз көрсөк болот. Себеби Нух пайгамбарды биз топон суу аркылуу тааныйбыз. Ошол топон суудан алдын өзүнүн чоң кемесин жасагандан кийин дагы, ошол кемеге мингенден кийин дагы бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштаган. Бисмиллахи мejraha ve mursaha. Бисмилла деп айткандыгын көрсөк болот да. Демек, бул жерде дагы ошол иштердин баардыгында Алла Тааланын уруксаты менен, Алла Тааланын каалоосу, тандоосу менен болуп аткандыгын, өздөрүнө дагы бир зикир, Алла Тааланы эстөө катары көргөндүгүн дагы биз көрсөк болот. Биз ошондой эле жашообузда башка бизге уруксат болгон, мубах болгон иштерде
же болбосо бизге ибадат болгон иштерде да сөз бисмилланы айтабыз, ана ага береке болсун депчи. Бирок биздин мусулман аалымдарыбыз, окумуштууларыбыз айтат, эгерде бир пендебиз да, пендебиз инсанбыз, инсан кээде ката кетирет, билип билбей, ашкере жашыруун күнөөлөрдү кылып алат. Бирок ошондой учурларда дагы бир ката иште же болбосо күнөө иште же болбосо бир арам ишке барып атканда бисмилланы айтпагыла деп айтат да. Себеби ал ишке Кудай Таала өзү ыраазы эмес. Анан сен ал жерде Кудай Тааланын атын менен кошкон бул жакшы эмес дейт. Ошон үчүн биз жакшы, арам болбогон, адал болгон иштерде бисмилланы айтсак маанилүү болот. Анан агай биз бүгүн ушул сиз дагы өзүңүз ушул хадис тармагы, ислам тармагынан дагы өзүңүздүн академиялык китептериңиз, макалаларыңыз көп, ошол жакта дагы көптөгөн эмгек кылып келдиңиз. Биз көбүнчө пайгамбарыбыздын өмүр жолунан дагы айттыктан, анан сиз ошол Куранда дагы баягы көпчүлүк айтат, Алак сүрөсүнүн биринчи аятында да бисмилла деп айтылат эмес. Ошол боюнча да biraz kıskaça aytıp verseniz daha İkra bismi rabbikellezi halak diye başlıyor. İlk vahiydir. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'e gelen ilk vahiy oku diyerek başlar ama Bismi Rabbik diye de devam eder. İkra Bismi Rabbik. Rabbinin ismiyle oku. Okumak da Allah'ın adıyla, Allah'ın rızası uğruna, onun yardımı talep edilerek yapılan bir şey. Onun yardımı olmadan ilimde de başarıya ulaşmak mümkün olmadığı için yardımı orada da istiyoruz. Yani ikra bismi rabbikellezi halak derken de yine Allah bize bunu hatırlatmış oluyor. Tabii süremiz azalıyor. Ben en son Süleyman Çelebi'yi örnek vermek istiyorum. Osmanlı'nın büyük şairlerinden, vaizlerinden, vaazında sık sık peygamber sevgisini, aşkını dile getiren bir şairimiz aynı zamanda. Onun Vesiletün Necat isimli kurtuluş sebebi, kurtuluş vesilesi diye isimlendirdiği bir şiiri var. Biz mevlit olarak onu Türkiye'de hafızlarımız, mevlithanlarımız sık sık okurlar. O mevlidin bir kısmını hiç olmazsa örnek vermek istiyorum kendi sözleriyle. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, her gizepter olmaya anın sonu. Her nefeste Allah adın di müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Yani diyor ki Süleyman Çelebi Hazretleri, her işin başında önce Allah'ın adını zikredelim. Allah'ı analım. Yani Bismillah dedik biz ona. Vacip oldur. Yani bir insana işlerinin başında gereken şey budur. Allah'ı hatırlamasıdır, Allah'ı anmasıdır. Kimin işinin başında Allah olursa, Allah'ın ismi anılırsa, Allah hatırlatılırsa, Allah o işi ona kolaylaştırır, kolay getirir. Eğer işin önünde, evvelinde besmele bulunursa, Allah adı anılırsa, o iş epter olmaz. Peygamber Aleyhisselam'ı da hatırlatmıştık. Allah'ın adıyla anılmayan her iş epterdir. Sonu bereketsizdir, hayırsızdır demiştik. Süleyman Çelebi onu hatırlatıyor bize. O iş bereketsiz olmaz. Bu yüzden her nefeste daima Allah adını söyleyelim. Her iş çünkü Allah adıyla başladığı gibi Allah adıyla tamam olur. Başlangıcı da Allah adıyla, sonu da elhamdülillah diyerek Allah adıyla olduğu zaman o iş hayır olur, bereket olur. Allah'ın yardımının gelmesi daha mümkün olur diye özetleyebiliriz. Biz de sözümüzü bu şekilde bağlamış olalım. Ova biz ошол пайгамбарыбыздын өмүр жолунан, үлгүлүү жолунан көбүнчө мисалдарды бердик. Жана ошол пайгамбарыбызга биринчи түшкөн вахийде, аяттарда да, Алак сүрөсүндө да Алла Тааланын аты менен оку дегенди дагы көрөбүз ал жерде. Жана өзгөчө агай бизге, биздин кыргызстандык телекөрүүчүлөргө ошол Осман империясы убагында жашап өткөн алым Олуязат, бул Сулайман Челеби деп коет. Ошол кишинин бир ыры менен бүтүрөйүн деп атат. Анткени ал киши Василатул Нажат деп коет. Ийгиликке жеткен бир жол аркылуу бир китеби бар. Анан бул китебинде ошол пайгамбарыбызга
арнап ырларды жазган. Аны Мавлүд деп атап коет. Же болсо бизде дагы бар, ошону кээ бир мүчөлөр Мөлүд же болсо Мавлүд деп. Ошол жеринде бир ыр айтты. Ал ырдын мен маанисин айтып өтөйүн. Ар бир иштин башына Алланын аты менен баштайлы. Жана ар бир ошол мусулманга милдеттүү түрдө важип болот дейт. Ошол Алла Тааланын аты менен баштап баштоо. Эгерде Алла Тааланын ошол ар бир кыймыл аракетинде, иштеринде, башка нерселерде Кудай Тааланын Алла аты менен баштаса, ал иштери аптар болбойт дейт да. Биз жогоруда айтып өттүк го, пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде эгерде бисмилласыз башталган иш болсо аптар берекесиз, ийгиликсиз деп айткандай эле, андай болбойт Алла Тааланын бисмилла менен баштаган иште. Жана ар бир биз дем алып жатканда дагы Алла Тааланы айтабыз, жана ар бир иштин аягы дагы бул Алла Тааланын аты менен алхамду ва ахиру даваны деп коет. Ар бир ишибиздин аягы, натыйжасы дагы Алла Тааланын ысмы менен болот деп айтабыз. Агай, сизге чоң рахмат. Бүгүн бизге ошол чындап эле биз эми биздин жашообузда, маданиятыбызда бар. Кел бисмилла деп баштайлы, кел бисмилла деп айтабыз. Бирок сиз ошол нерсенин ошол ислам тарыхындагы, пайгамбарыбыздын жашоосундагы, деги эле башка пайгамбарыбызга чейинки мурунку пайгамбарлардын да жашоосундагы ордун, өзгөчөлүгүн жана демек ушул ар бир ишибизде биз мусулман катары ошол ишти аткарып атканда сиздин айткан маанилердей магызы менен аткарсак дагы бул жакшы болот. Себеби сиз чындап эле анын максатын, маңыздары менен да терең түшүндүрүп бердиңиз. Сизге агай ишиңизге ийгилик, академиялык ишиңизге дагы башка чыгармачылыктар ийгилик каалайбыз. Бүгүн биз ар бир ишибизде бисмилланын орду боюнча кеп кылдык. Чындап эле карай турган болсок, ошол пайгамбарыбыздан баштап бүт алымдарыбыз көрсөтүп кеткендей, бул бисмилласыз башталган ишинде иш болот дейт, бирок анын ийгиликсиз болгондугун айтып өттү. Демек, ар бир ишибизде, кыймыл аракетибизде тамак жеп атабызбы, ишке баштап атабызбы, машинеге түшүп атканда, автобуска түшүп атканда, осун бардык жерибизде бул бисмилла менен баштасак, ал иш берекелүү, куттуу болорун биз билсек болот. Себеби бул бисмилла деп айтуу ошол менен бирге эле Алла Таалага таянуу жана Алла Тааланы зикир кылып эстөө дагы мааниси бар экенин билсек болот. Демек, бул дүйнөгө келгенден кийин ар бир бизге уруксат болгон, Алла Тааланын уруксат болгон жана Алла Таала ыраазы болгон иштерде бул бисмилланы кошуу менен аны бир кандайдыр берекет кылууга, анан ийгилик жаратып алууга айландырып алсак дагы биз болот экен. Ардактуу көрүүчүлөр, ошон менен бүгүнкү дин жана жашоо берүүсүнүн бүгүнкү берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.